awabariki. Twegereje abandi tudasengana mu itorero. Ninakaribisha wengine ambao tukusanyiki na wao kanisani. Mwabashe kugera hano Imana ibahe umugisha. Nyinyi ambao mmefika hapa karibu na Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Turabiyegereje muri iri torero. Tunawakaribisha kwa kusanyiko hili. Twiyegereje kandi mwene data Bizimana. Tunakaribisha pia ndugu Bizimana. Bizimana nave hasigira dukoma amashimwe. Asimame tupige mikofi. Twiyegereje cyane ngurakaze neza Imana ibahe umugisha. Tunakukaribisha sana na Mungu akubariki. Uriya mugabo duheruka guhura n'uyu wacu. Kijana huyo mzee tumekutana naye ni mzee wa kwetu huko Vilimani. Twarabanye cyane. Tumekaa naye sana. Hanyuma rero aza kuva mu ikanisa aranguka gato. Alafu kwa siku zilizopita alianguka na katoka kanisani kidogo. Bituma kwa gatoya nuko yagarutse. Sababu ninasema ni muda mdogo ni jinsi yeye amerudia kanisani. Aja kunywa inzoga aja hano. Yeye alikuwa akinywa pombe akaenda nje. Akambabaza cyane kuko ari umwana we wacu. Alikuwa akinihuzunikisha sana sababu ni mtoto wa nyumbani. Ndashima Imana ejo bundi araza arambwira ngo aretse inzoga aravuye mu pagani aje. Ninamshukuru Mungu sababu juzi alikuja akaniambia ametoka katika pombe amerejea kanisani. Amwishimiye bikome. Ninakufurahia sana. Wino nguhobe. Karibu nikukumbatie. Kuko narabisengeye cyane. Sababu nimeombea sana. Mbishaka ko tuzabana mu itore. Nilikuwa nikitamani yeye arudie kanisani. Ndani ya Kristo. Karibu. Mungu akubariki sana. Kugira apeti nyinshi mu nzu y'Imana. Umuturanyi waje. Yego. Mwobere. Yaje kugira ngo dusangirize umwuka. Yeye amekuja ili tuchangie maneno ya kiroho. Mungu akubariki. Ndagukunda kandi ndakubaye. Nakupenda na kuheshimu. Wagize neza cyane. Mmefanya vizuri. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe sana. Amen. Atukuzwe mfalme. Asifiwe Bwana. Muri corona bandi ko barakiza. Kwa janga hili la corona wengine wanamuokoka wanakubali Mungu. Kwa barashaka Imana bikome. Wanamtafuta Mungu kwa kiwango ya juu. Babonye Imana. Wamemuona Mungu. Utobona Imana nutatekereje. Yule ambao huwezi muona Mungu ni yule ambao hajafikiria. Ariko watekereje wese yobona Imana. Lakini yule ambao amefikiria yeyote atamuona Mungu. Sema amen. Amen. Ndabashimira abasengera mu mazu. Ninawashukuru wale ambao wana muda wa kuomba nyumbani. Nani baho umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abankoya meza muri ibi bihe bya corona twegereye ruhimbi abibutse umwami Yesu gupfa kwe no kuzuka kwe. Imana yo mwijuru baho umugisha. Nawashukuru wale ambao wamefikiria na wakakumbuka kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo alafu wakakaribia meza ya Bwana kwa nyakati hizi za corona. Ninawashukuru sana. Ndashimira rero abashemanse nanone bakomeje kuba ku ikanisa bategura iminsi yose ku wa gatandatu. Imana ibahe umugisha. Nashukuru madikon ambao walikuja kanisani na kuandaa na kufanya vizuri kanisani. Ninawashukuru, Mungu awabariki. Imana ibakomeze cyane. Mungu awaimarishe sana. Timukareke. Msikome mkuacha. Kuko itorero ry'Imana rirakomeje. Sababu kanisa la Mungu bado linaendelea. Igicaniro kirakomeje. Madhabahu yanaendelea. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Ndongera kandi gushimira. Nashukuru tena mara tena. Abapastori wachungaji bakomeje kugenda basura abantu ambao wanaendelea kwenda na kuangalia hamwe n'abashemasi pia na madikon kureba abantu muri iki gihe kwa kuangalia wa Kristo kwa nyakati hizi. Imana yo mwijuru baho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ndashimira abo barasangiye n'abandi byo bafite. Nashukuru kwa wale ambao wamechangia na wengine kwa mambo ambao Mungu amewapea. Uko muri bihe birimo ingwara ya corona. Sababu nyakati hizi na maradhi ya corona janga. Ariko kandi harimo n'inzara. Pia tena kwa nyakati hii kuna njaa. Abo barasangiye n'abandi Imana ibahe umugisha. Wale ambao wamechangia na wenzio Mungu awabariki. Kandi mukomeze musangire mumenyane mumenye undi mubashe gusangira. Pia endelea kwa kutenda hayo mema muendelee mkichangia mkijuana. Tunazonda bibashimira Imana ibahe umugisha mwinshi. Hayo tunashukuru na Mungu awabariki. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki sana. Lero reka tuje mu ijambo ry'Imana. Sasa tunataka tuingie kwa neno la Mungu. Turi buganire none. Ambao tutazungumza leo. Kanya gato hanyuma tugasenga. Kwa muda mdogo alafu tunaomba Mungu. Wera ko twahawe umugisha wo kuba hano. Sababu tumebarikiwa ili tupatikane hapa. Turaza gusenga. Tutaomba Mungu. Turaza guhesha abantu dusenge.
Tutaomba Mungu mundu wese atatanerekereyo agende azagenda nk'imiotero nkazita. na itakuwa kila mtu akiangalia nyuma yake anaendelea akiomba Mungu kama mita 5. Hanyuma tuze gusoza. Na baadaye tutakamilisha. Amen. Amen. Ubwira Imana uri ku musozi. Mwambie Mungu sababu wewe uko mlimani. Mubwire ibyawe byose. Na mwambie yako yote. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo Charuka ibice kice cha mbere. Tutasoma kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 1 murongo wa 80 na mstari wa 80. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israel. Amen. Amen. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Israel. Aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Abisiraheli. Amen. 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 Mwakiri jambo jima. Pokea neno la Mungu. Yo niyo tugiye kuganira. Hiyo ndio tunataka tuzungumze. Turaganira uburyo bwo kugwiza imbaraga z'umutima. Tutaongea jinsi ya kuongezeka nguvu za rohoni. Kugwiza imbaraga z'umutima. Kuongezeka nguvu za rohoni. Muri ibi bihe kwa nyakati hii tubuze imbaraga zo guteranya. Sisi tunakosa nguvu za kukusanyika. Tidufite imbaraga zo kuba hamwe. Hatuna nguvu za kuwa mahali pamoja. Ubumwe bwacu kuwa mahali pamoja kwetu ni imbaraga, ni nguvu. Ariko ubumwe bwacu ni bukeya. Lakini kwenye kati hizi kukusanyika kwetu ni kuchache. Rero kubera ko tudahura imbaraga zirashira. Sasa sababu sisi hatukusanyiki mahali pamoja, nguvu huwa zinapungukiwa. Kubera ko tutaba tuteraniye hamwe imbaraga zikabanke. Sababu sisi hatukusanyiki mahali pamoja tunapungukiwa. Narimbabwe imbaraga nke tugira hariya mu itorero. Nilikuwa nawaambia nguvu ndogo ambazo tunazo kanisani. Kubera ko mutaba muhari. Kwa sababu nyinyi hamko hapo miongoni mwetu. Bikatunanira. Na inatushinda. Ariko rero kwa hiyo sasa ndabwira kugwiza imbaraga z'umutima zitari iz'umubiri. Nataka niwazungumzie kuongezeka nguvu za rohoni zisiyo nguvu za mwili. Imbaraga z'ubugingo. Nguvu za nafsi. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Kugwiza imbaraga muri kigihe cha corona. Kuwa na nguvu kwa nyakati hizi za corona. Ni gute umuntu yogwiza imbaraga atakiriwe kanisa? Je, ni vipi mtu ataongezeka nguvu za roho na bado hakuna kanisa? Ni gute umuntu yogwiza imbaraga atakiri kumwe na pastor ngo abwirize? Ni namna gani mtu ataongezeka nguvu za roho na yuko pamoja na mchungaji ili amhubirie? Ni gute umuntu yogwiza imbaraga atakiri kumwe n'abasenzi ngo bamusengere? Ni namna gani mtu ataongezeka nguvu za kiroho na yuko pamoja na waombezi ili wamuombe? Ni gute umuntu yosenga akagwizima? Ni gute umuntu yogwiza imbaraga atakiri kwabona asengera? Ni namna gani mtu ataongezeka nguvu za kiroho na hana mahali ya kuombea? Asigaranye mu wiwe gusa. Anabaki tu na nyumbani kwake. Ahandi hose ndayemerewe. Na mahali mingine pote yeye harusiwi. Anga nubwo tuhari. Ngalao tuko mahali hapa. Ntabwo badutangarize ngo tuza. Hawaja tutangazia ili tuje hapa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Rero ndahariho namwe usigaranye gusa mu wawe. Hakuna mahali ingine ambao unabaki nayo unaruhusiwa, ni nyumbani kwako peke yake. Usongere na udahanguriwe no mu wawe. Na kutafika nyakati ambazo utakuwa umeruhusiwa kuomba nyumbani mwako. Hausigaranye gusa mu mutima. Unabaki tu na kuomba moyoni. Udashobora gusenga. Wewe huwezi kuomba. Udashobora gufukama ngusenge. Pia na kupiga magoti ni uombe. Ibiye turimo. Nyakati ambazo tumo ndani. Ibiye satani ariko panga. Ni nyakati Shetani anapangilia. Uburyo isi kwipanga. Jinsi dunia inapangilia. Nuburyo itagira gusigira natoya. Ni namna isikuachie nafasi na kidogo. Ariko Imana ishimwe yo mu ijuru. Lakini Mungu asifiwe mbinguni. Yadusigarije abantu batokora.
ambao ametubakishia nafasi ambapo watu hawezi gusia. Harao president akontora. Kuna mahali ambapo rais hawezi kugusia. Harantu abisi badakontora. Kuna mahali ambapo ulimwengu hawezi kugusia. Harao isona nyoko batogera. Mahali ambapo wazazi harao kugusia. pastori bataza bakontora. Mahali wachungaji hawezi. Hao ni osaka ngugwiza imbaraga. Hapo ndipo natamani wewe. Hiyo ndio mahali pako. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Atukuzo mfano. Ahimidiwe. Harantu hautokwakwa. Kuna mahali pako ambao huwezi kunyang'anywa. Ta muntu wakwaka. Hakuna mtu ambaye atakunyang'anya. Janga la corona wakwaka. Pia janga la corona haiwezi kunyang'anya mahali. Ta muntu wafunga. Hakuna mtu yeyote ambaye anafunga. Awantu ni yeye. Mahali hapo ni wapi? Ni mumutima w'umuntu. Ni ndani ya moyo wa mtu. Mumutima w'umuntu. Ndani ya moyo wa mtu. Ta undu wakontora. Hakuna mtu yeyote ambaye keretse wewe gusa. Isipokuwa wewe. Aho ngaho nisi yawe. Hapo ni dunia yako. Aho ni gakondo yawe. Hapo ni urithi wako. Aho ni kibanza cyawe gwiharizwa. Hiyo ni makao yako mwenyewe peke yako. Aho ni nungu wemerewe kuhagera. Hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa. Aho ni wemerewe kuwakontrola. Hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa. Keretse watanze. Ingalao unless upeane mahali hapo. Kandi Naboti yaravuze ngo. Pia Naboti amesema ya kwamba ngo ni shano biragatsindwa ngo gutanga gakondo yawe. Naboti amesema hawezi kupeana urithi wake. Biragatsindwa gutanga gakondo. Hawezi peana urithi wake. Biragatsindwa gutanga hantu utemerewe kugira ngo akore. Haiwezekani apeane nafasi ambapo hakuna mtu ambao atangalia nawe gusabwite. Mahali pako peke yako. Aho ni ushaka ngugwiza imbaraga. Mahali hapo ndio natamani ujaze nguvu. Kuko ni uzahagarara rushikamye udatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Hapo ndipo utasimama kimarika na utajanganywa na Satani. Aho ni wazaguhesha kwinjira mu bwami bwo. Mahali hapo ndio kutakupea kuingia falme. Nandi wose wakwaka. Sababu mahali pengine utanyanganywa. Andi wose twasangiye. Mahali pote pengine tunachangia na wengine. Wasangiye na guvernema. Tunachangia pamoja na wasangiye n'undi mundu. Pia na mtu mwingine. Azakwaka. Yeye atakunyanganya. Umunsi umwe yakwaka. Mmoja ataweza kunyanganya. Umunsi umwe yakwivundagaza kakwaka. Siku moja atagazabika na yaguhinduka gutya mu gitondo kimwe. Yeye ataweza kukugeuka. Ariko ahantu bataza guhindukirira. Lakini mahali ambapo huwezi geuka na mtu yeyote. Ayikuita mu gituza cyawe ni mutima wawe. Kifua ni ndani ya moyo wako. Aho nahawe bwite. Hapo ni mahali pako. Aho hatazayinjirirwa n'undi muntu. Na mtu haingii yeyote. Nawe ni mahali pako. Waba ushoboye. Ukiweza. Waba udashoboye. Ingalau uwezi. Ni kwako. Na hawi. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ule warize. Ukuwa wewe ni msomi. Ubutarize. Kuwa wewe hujasoma. Nawe. Ni mahali pako. Ubutunze. Uwe mtajiri. Uwe utatunze. Uwe maskini. Nawe. Ni mahali pako. Wabe warasaye. Ingalau uzae. Cyangwa utarasaye. Wala wewe ni tasa. Nawe. Ni mahali pako. Tiyareba na ngufite abana benshi. Haiangalia ati wewe. Tiyareba na ngo warasaye. Haijalishi wewe umezaa. Nawe. Ni mahali pako. Vuga ngo nawe. Sema ni mahali pako. Nawe. Ni mahali pako. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana tukusu. Amen. Ubukuri kose. Uwe jinsi ulipo. Ubukuri kose. Ukuwe jinsi uko. Ulivyo. Nawe. Mahali pako. Bwana sifiwe sana. Amen. Aho nahawe. Mahali hapo ni pako. Aho ni ushaka kugwiza imbaraga. Mahali hapo ndio natamani ujaze nguvu. Nashaka ko ari ushira imbaraga. Hapo ndio uweke nguvu. Kuko ngaunda uzokwa. Sababu mahali hapo kuna mtu andi wose uinvestisa. Mahali pengine ambapo utajaza nguvu. Andi wose uribuze kurundi imbaraga. Mahali pengine ambapo utajaza nguvu. Uzavza kwa yewe. Ndugu mpendwa utanyanganywa mahali hapo. Zamunyazwe. Utakuwa umenyanganywa. Ni imbaraga zawe. Kama nguvu zako. Ziraho duterana. Ziko mahali ambapo tunakusanyikia. Tukangaririmba. Naimba. Na ugasenga. Uyu akavuga ubutumwa. Ngina na ubiri injili njema. Tukazina. Tunachezea. Hakaba sente. Na kuna kuwa hakaba bafre. Pia na mambo mengine. Uzovzakwa. Utanyanganywa. Uzoja. Utaenda mahali wapi? Uzobute. Utakuwa mtu gani? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Reba ukundu dusange n'abantu bose kanisa. Ebu angalia jinsi tunachangia na watu wote hapa Mlimani kanisa. Hoya kanisa lili chagihangare kirari. Kanisa letu ambalo liko hapo. Maze mwakaza mbwabo ni janyu mwenyine. Je, mlikuwa nafikiria kwamba ni kanisa lenu peke yenu? Tunalisangie na watu isi. Sisi tunachangia na ulimwengu.
nimwe mwarifunze se? Je, ni nyinyi ambao mmelifunga? Nawe nibajya turisangi. Ni wale ambao tunachangia na wao. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Muzambwira ngo amabafure na yacu twenyine ngo ari twayaguze. Mnafikiria speaker ni zetu sababu sisi tumezinunua? Na sente. Pia na keyboard. Si yacu twenyine ngo twayiguze. Hiyo si yetu peke yetu sababu tumenunua. Tuisange na watu isi. Sisi tunachangia pamoja na walimwengu. Unyine ko mnaona tuifite? Je, mnaona tukiwa nayo? Turaifite. Je, tunayo? Bajya tuisange bayitwase. Wale ambao tunachangia na wao wamesema tusitumie. Twese si cyubahiro ko Mungu tukufu. Haleluya. Haleluya. Bwana zibiwa sa. Mungu asifiwe. Atukuzwe abakozi. Mungu asifiwe. Yewe tusangiye uzuga ngusange n'abantu musangiye abapasiteri timusangi. Timuzamuterana ntabari. Je, mnafikiria? Warabibonye ko teranye nta pasiteri urimo? Tamuvuga butumwa. Ni muba bavuga butumwa mwese mu maso. Na wasimuwe wainjilisti kwa nyumba zenu sababu hamchangii wa pastors na wainjilisti. Bajya tudusengera mu ikanisa. Wale ambao tunaombea kanisani. Tukavuga ngo ni pasiteri wawe. Usiseme ya kwamba ni pastor wako. Musangiye n'abatuisi. Sababu mnamchangia na ulimwengu. Umunsi umwe bazamukwaka. Siku mmoja watakunyang'anya. Umunsi umwe bazamuhagarika ndazakandagiriwa. Na siku moja watamsimamisha na hatafika nyumbani mwako. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Atukuzwe Bwana. Abayumbe ndi musangi. Waombezi hamjachangia nao. Sabawe. Si waombezi wako. Murasangiye n'abandi. Munachangia na wengine. Abazaba kwaka. Siku moja watakunyang'anya. Sema amen. Amen. Ariko haraho batokwaka. Lakini kuna mahali ambapo haraho batogera. Kuna mahali hawezi kufika. Haraho korona itogera. Kuna mahali korona haiwezi kufika. Haraho abatuisi batogera. Kuna mahali wa ulimwengu hawezi kufika. Haraho president wa republika tokora. Pia rais hawezi karibia. President wa republika tiyo hakora. Rais hawezi fika. Ukomeye wese tiyo hakora. Mwenye nguvu yoyote hawezi kusema hapo. Nawe tiyo hinjira. Pia mnyonge hawezi ingia mahali hapo. Aho na hawe. Mahali hapo ni mahali. Aho ni ehe. Ni wapi? Ni mu mutima wawe. Ni ndani ya moyo wako. Mimi ndata wa Kristo. Ndugu wapendwa wa Kristo. Shaka imbaraga. Tafuteni nguvu. Imbaraga ushagushaka. Nguvu ambazo utatafuta. Tiagira handu ziinvestisa. Na usiziweke mahali pengine. Tiagira handu zishira. Usiziweke mahali pengine. Tuzirunda handi hantu. Usiziweke mahali pengine. Runda mu mutima. Wekeni ndani ya moyo. Runda mu mutima wa. Ndani ya moyo wako. Biblia itubwiye go. Biblia inasema ya kwamba umugabo bita Yohana. Mzee ambaye anaitwa Yohana. Biblia itubwira ngo. Biblia inatuambia kwamba yaje ari integuza ya Yesu Kristo. Yeye alikuja ili amtayarishe Kristo. Akaleta injili njema. Ubwo butumwa bwiza yarasanye. Na injili njema aliyoleta. Bwarugo kwezwa. Ilikuwa ya utakaso. Bwarugo kwihana. Ya kutubu. Bwarugo kubatizwa. Ya kubatizwa. Yazabwira abantu. Alikuwa akiambia watu. Ngo nibaze bihane. Wakuje ili watu. Nibaze bature. Waje ili watubu. Nibaze bakire. Wapone. Kugira ngo Yesu Kristo. Ili Yesu Kristo. Abaho ubugingo. Awapee uzima. Abaheza ubugingo. Awapee uzima. Yohana Biblia iravuga ngo. Yohana Biblia inasema. Kubera mission. Sababu ya mission. Ngwashaka imbaraga. Akatafuta nguvu. Igihe yakozemo. Wakati alitumika. Cyari igihe ngo kirimo kubura Imana. Ilikuwa ni nyakati ngumu ya kukosa Mungu. Igihe abantu batari bwo batekereza Imana. Wakati watu walikuwa wanafikiria. Igihe abantu badashaka Imana. Wakati watu walikuwa wanatamani Mungu. Sema amen. 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 Ko muranumva ariko. Yeye mnanisikiliza. Igihe ngo abantu bari babuzima. Ni wakati ambapo watu walikuwa kikosa Mungu. Bashakaga gutegera Imana. Hawakuwa wanatamani kumsikiliza Mungu. Ngo yigira inama. Yeye akaunga njama. Ashaka kugwiza imbaraga. Akatamani kujaza nguvu. Aravuga ngo agwiza imbaraga. Akasema kugira ngo ahagarare mu gihe kibi. Ili aweze kuimarika. Umuntu ashaka imbaraga ryari. Je, mtu anatafuta nguvu wakati gani? Umuntu ashaka imbaraga ryari. Mtu anatafuta nguvu nini? Umuntu ashaka imbaraga. Mtu anatafuta nguvu. Mu gihe gikomeye. Kwa nyakati ngumu. Igihe kigoye. Nyakati ngumu. Igihe cy'intambara. Nyakati za vita. Igihe cy'ibibazo. Nyakati za shida. Igihe cy'intege nke. Nyakati za udhaifu. Icyo gihe umuntu ashaka imbaraga. Wakati mtu anatafuta icyo gihe. Kwa sababu nyakati hizo. Imbaraga zizaba zikenewe. Nguvu zitakuwa zinahitajika. Kugira ngo zifashe umuntu. Ili lisaidie hizi mnahitaji nguvu. Ukeneye imbaraga. Unahitaji nguvu. Kubera ukeneye imbaraga. Kwa sababu gani unahitaji? Ibi bihe birakomeye. Nyakati hizi ni nguvu. Tugeze mu bihe bikomeye. Tuko kwa nyakati ngumu. Paulo yavuze. Paulo amezungumzia. Abintwari zitakaze nyinyiriwe.
mahali mashujaa bakristo bene data, Wakristo wapendwa, bakristo b'itorero rya Kristo, Wakristo wa Church of God, ndashaka kubatangariza none natangazia leo ngo turi mu bihe bikomeye, tuko kwenye nyakati ngumu, turi mu bihe by'intambara, nyakati za vita, turi mu bihe b'ibiyofsa, nyakati za turi mu upotevu, bihe biteye ubwoba, nyakati ambazo turi mu bihe zinatisha, z'umwijima. nyakati za giza. Izo bihe Nyakati hizo hakenewe imbaraga, hahitajika nguvu, hakenewe imbaraga. hahitajika nguvu. Niba udafite imbaraga Hauna nguvu, hautatoboa, ntabwo uzabasha ntabwo uzabasha gutsinda. hautatoboa kamwe, Azatsinda abafite imbaraga. utaweza wala Biblia iratubwira ngo Biblia inasema ya nguhereye mu gihe cya Yohana, kwa kuanzia kwenye nyakati za Yohana, icyo gihe cya Yohana nyakati hizo za Yohana yagwijije imbaraga yamejaza nguvu ukageza none. hadi leo. Iyo ubwami bw'Imana Na ufalme wa Mungu buraharanirwa ni ufalme ambao kandi ngo abintwarane pia wenye nguvu zizabugishwamo n'imbaraga. uteka nyara, Ntawubasha kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru hakuna yeyote ataingia ufalme wa nta Mungu mbaraga. bila nguvu, Ntawuzinjira mu bwami bwo mu ijuru hakuna yeyote ataingia ufalme wa ayeye Mungu ataratwaraniye. kama yeye hajateka nyara. Bwana sibiwasa Amen. atukuzwe mfalme. Ahimidiwe Bwana. Twese icyubahiro ni ngombwa muno. Utukufu tukipatia. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ibihe tugesemo Nyakati ambazo tuko ndani ni ibihe bya Yohana. ni nyakati za Yohana. Biblia iravuga ngo Biblia husema uhereye igihe cya Yohana Umubatiza kuanzia kwenye nyakati za Yohana Mbatizaji ukageza none hadi leo, kugeza uyu munsi, bene data, hadi leo ndugu wa turi mu bihe bibi, sisi tuko kwenye nyakati turi mu bihe bigoye, nyakati ngumu, turi mu bihe bikomeye, nyakati ngumu sana. turi mu bihe biteye ubwoba, Sisi tuko nyakati za turi mu kuisha, bihe bisaba imbaraga, nyakati ambazo turi zinahitaji mu bihe nguvu, bisaba abanyembaraga, zinahitaji wenye turi mu nguvu, bihe bisaba imbaraga zima. zinahitaji nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana tukuzwe. Haleluya. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Atukuzwe Bwana. Haleluya. Ibihe bitarimo guterana, Nyakati ambazo hazina ibihe kusanyika, bitarimo gusangira, hakuna hata kuchangia, bisabye imbaraga. ni nyakati ambazo zinahitaji nguvu, Ni ibihe bibi, ni nyakati mbaya, ni ibihe bigoye, ni nyakati ngumu, ni ibihe bibi ni nyakati mbaya bigoye cyane. ngumu zaidi. Rero kubw'ibyo Kwa hiyo Yohana abibonye, Yohana alipoyaona amenya ko ari ibihe bigoye, akajua kwamba ni nyakati ngumu, aravuga ngo akwiye kugwiza imbaraga, yeye akasikia ni lazima ajaze nguvu, ngo akwiye kugwiza imbaraga. ni lazima yeye ajaze nguvu. Izo mbaraga yaragwishije ni zihe? Na nguvu hizo ni nguvu gani? Niyo yazazikura, Alikuwa akizitoa wapi? niyo yozisaba. Ni wapi ataziomba? Biblia iratubwira ngo Biblia husema ya kwamba ngo Yohana aja mu butayu, Yohana akaenda jangwani, aja mu butayu, akaenda jangwani, aja kure y'abantu, akaenda mbali na watu, aja kure y'ibintu. akaenda mbali na vitu. Yohana arikingirana mu butayu, Yohana akabaki Yohana jangwani, atinda mu butayu. akabaki akakaa Bwana jangwani. sibiwe sana. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Agwiza imbaraga mu butayu. Na akajaza nguvu jangwani. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Hari aho kugwiza imbaraga, Kuna mahali ya kujaziwa, hari aho kwerekera ukagwiza imbaraga. kuna mahali utaelekea na unajaa nguvu. Aho muri Mahali mpo mwaba abanyabwenge, mkiwa wenye hekima, mwaba abanyamwete, mkiwa watu wa bidii, mutahura ibihe turimo, mkijua nyakati tu mwagwiza imbaraga n'ukuri. unaweza jaza nguvu ya kweli. Ndatekereza ndibuka Nafikiria nikikumbuka igihe cyanyu, umunsi wa nyuma dusengera iwacu, siku ya nyuma ambao tumekusanyikia kanisani mwetu, twaza twigisha ijambo rivuga gusenga. tulikuwa tukihubiri neno lisemalo juu ya kuomba. Siko Yes, ni hivyo. muribuka? Nakumbuka. Niryo jambo rya nyuma twaherukanye. Hiyo ndiyo jambo la nyuma tumezungumzia. Inga twatandukanye mwene twese mwakaje ukwindo kwiwe. Hiyo ni Jumapili ambao tulikuwa Twaza twiga hejuru yo gusenga. Tulikuwa tukizungumzia kwa Imana ishimwe yari yabateguye. Mungu asifiwe sababu alikuwa amewaandaa. Twaza dusenga ubu twatuvuga uburyo bwo gusenga. Tulikuwa tukizungumza namna ya kuomba. Bari uburyo bwo gusenga uri wenyine. Kwa sababu kuna namna nyingine ya kuomba. Hari amasengesho yo kwiherera. Maombi ya wewe binafsi. Hari amasengesho yo kuba wenyine. Kuna maombi ya kuwa peke yako. Ya masengesho Maombi hayo azatuma ngo uguruka umutima imbere y'Imana wose. inasababisha wewe ufunguke moyo mbele za Mungu. Bizabituma ugaragaza intege nke zawe zose. Na inasababisha wewe uonekanishe udhaifu wako wote. Bizabituma utaka cyane ko tambara gufite. Pia inakusababisha wewe upige kelele ukisema wewe ni mnyonge. Kubera ko nta mugenzi wawe uraunguze kumva. Sababu hakuna ndugu yako ambaye yuko karibu na wewe asikilize. Kuko dutinya kwerekana intege nke zacu kuri bagenzi bacu. Sababu sisi tunaogopea kuonekanisha unyonge wetu mbele za ndugu zetu.
umuntu atinya kugaragaza intege nke kuri mugenzi we. Mtu anaogopa kuonekanisha unyonge wake mbele za watu. Icyo mufite kamere y'umuntu nuguhisha intege, kandi iyo uhisha intege nke zawe ntiwabasha gufashwa. Na ukificha unyonge wako huwezi saidika. Kuko umuntu ugaragaza intege nke ni ufashwa. Kwa sababu yule ambaye anadhihirisha unyonge wake yeye ndiye anasaidika. Umuntu ugaragaza ananiriwe ni wabasha bamufasha. Yule ambaye anadhihirisha mahali ameshindwa huyo ndiye anasaidika. Iyo umuntu ari wenyine, kwa hiyo mtu akiwa mwenyewe, iyo ari masenga wenyine, akiomba mwenyewe, aruguruka imbere y'Imana, yeye anafunguka moyo mbele za Mungu, agaragaza intege nke zose imbere y'Imana, anamuonesha Mungu udhaifu wake, akamubwira ngo nje ndi umunyantege nke, anamwambia Mungu yeye ni mdhaifu, imbaraga nipe nguvu, nje ndi umuswa, mimi ni mpumbavu, ubwenge, nipe hekima, njyewe sinshoboye, mimi siwezi, shoboza Mana we, niwezeshe Mungu, njyewe simbashije, mimi siwezi kama, ni bebe Baba, twara Mana, nje nyobora wa Mana we, ngoze Mungu. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu tibabashije, watu hawawezi, bonjana nabi, wakinipeleka watanipeleka vibaya, ariko wewe bonjana wa Mana, lakini wewe ukinipeleka Mungu, wewe nyobora Papa we, wewe ukiniongoza Bwana, haleluya, wangezayo neza na utanifikisha vizuri. Muririmvyi araririmba, Mwimbaji akaimba akasema, ava ngo fata ukuboko kwanje, nasema nishike mkono, fata ukuboko kwanje, nishike mkono, ungendeshe na uniongoze, ungeza heza, unifikishe mahali pazuri, ijuru we, mbinguni. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Amen. Nina undi wa gufata ukuboko, mtu gani ambao atakushika mkono? Gufata ukuboko ni imbaraga, yule ambaye anakushika mkono na imbaraga si Imana Data, ni nguvu za Mungu, zidufata ukuboko, hizo ndizo zinatushika mkono, zikadushikamisha, na zinatuimarisha, zikatuyobora, na zinatuongoza, tukagerayo amahoro. Haleluya, haleluya, tugatsinda urugamba, na tunashinda vita. Yohana arasenga, akaomba. Bwana sifiwe sana. Haleluya, Bwana tukushwe. amen. Arasenga, akaomba. Amen. Amen. Abaefeso 6:4. Kitabu cha Efeso sura 6 na mstari wa 4. Paulo yabwiye ngo, Paulo amewaambia, arababwira ngo musengeshe umwuka iteka, akawaambia ombeni kwa kuroho kila mara zose zo gusenga, kwa nyakati zote za yo. Bwana sifiwe sana. Amen. Ibi ni ibihe zo gusenga, hizi ni nyakati za kuomba, kugira ngo ugwize imbaraga, ili ujaze nguvu zo mu mutima, pana zo mu gishanga, pana nguvu za, apana zo mu ikanisa, si nguvu za kanisa, apana zo mu wawe, si nguvu za nyumbani mwako, apana zo kubana n'abandi, si nguvu za kuishi na wenzio. Imbaraga si wawe, ni nguvu zako. Imbaraga si wawe ni mu mutima, nguvu zako ni nguvu za roho. Wamusengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga, ombeni kwa roho kwa namna yote ya kuomba, ngo kugira ngo mubashirwe kuba maso, ili muwezeshe kuwa macho. Bwana sifiwe sana. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Amen, amen. Iki cyambere, ihame ryambere ikiza gihesha umuntu kugwiza imbaraga nugusenga. Inachosababisha mtu ajaze nguvu, jambo la kwanza ni kuomba. Nugusenga, kuomba. Ni musenge wa Kristo, ombeni wa Kristo, ni musenge mutagwa mu moshi, ombeni na msiangamie. Amasengesho azakura umuntu mu mwosha, maombi inatoa mtu kwa shida, amasengesho azakura umuntu mu mbaraga z'abademoni, maombi inatoa mtu kwa nguvu za giza, amasengesho niyo asayirukana umwijima ugatamuruka ku muntu, maombi kipeke yake ndio inafukuza giza, amasengesho niyo azagwana n'imbaraga zose z'umwijima wose, ya maombi inagombana na nguvu zote za ibilisi. Bwana sifiwe sana. Amen, amen. Ibi turimo bikomeye, hizi ngumu, ibi bigoye nuzosubona uri mu bihe bigoye, ukiona uko kwenye kati ngumu, senga, omba, senga, omba, senga, omba, senga, omba, senga udasiba, omba bila kukoma, senga udasiba, omba bila kukoma, senga udahumeka, omba bila kukoma, senga nshuti yanje, omba ndugu, senga mu bihe zose, omba kwenye kati, senga ufukamye, omba ukipiga magoti, senga uvugavuga, omba ukisema, senga ucecetse, omba ukinyamaza, sengesha umutima, omba na roho, senga, omba, senga nijoro, omba usiku, senga manywa, omba mchana, senga ugenda, omba ukitembea, senga waukora, omba ukitembea, senga ku musozi, senga, omba, senga, omba, senga, omba, uinvestisa, na ukijaza nguvu mu mutima ndani ya moyo wako. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Amen.
usenge uombe, uzuza imbaraga muri wowe, ukijaza nguvu ndani mwako, nibwo uzabasha gutsinda. hapo ndipo utawezeshwa. Ibihe bibi bigoye cyane, nyakati mbaya ngumu, ibihe bikomeye turimo, nyakati ngumu tumo ndani. Bakristo nabazaniye ijambo, Wapendwa, nimewaletea neno muri ibi bihe kwa nyakati hizi, ngo mugwize imbaraga, mujaze nguvu, nimwijira amasengesho, ingieni kwa maombi, nimushoye musenge cyane. omba tena zaidi. Biblia itubwira Danieli, Nasema maombi ya Daniel. Danieli yari umusenzi, Daniel alikuwa ni bari mu gihugu cya Babuloni. yeye alikuwa kwa nchi ya Babeli. Biblia itubwira ngo Biblia inasema ya kwamba barabuza ngo kubabujije amakanisa, wakakataza watu wasome gisi, baravuga ngo nta yindi mana yo gusengwa wakasema hakuna Mungu mwingine keretse ibigirwamana. isipokuwa miungu. Uyu munsi bakavuga ngo mwese muroge, muba abarozi, muramye uburozi. Kwa siku ya leo wanasema ati muweni wachawi na alafu muabudu uchawi. Niba ari umurozi uri muno twese yamagenda duheze. Kama kuna mchawi kati yenu aende akiwapea nyote. Muno harimo umurozi. Je, hapa kuna mchawi? Siri ukuboko hejuru. Utiweka mkono juu. Ta uri muno? Hakuna mchawi kati yenu. Sawa. Sawa sawa. Abarozi. Wachawi bakazana bagira igishushanyo bagishiraho, aravuga ngo muzamusenga iyi niyo mana, na alafu wakatengeneza miungu wa mti wakisema muombeni hii ndio Mungu. Ivyo bihe mwumva ko bigoye, Nyakati hizo mnasikia ni ngumu. ko muri ivyo bihe ko bigoye, Si mnasikia nyakati hizo ni ngumu. ngo Daniel ashaka kugwiza imbaraga, yeye akatamani kujaza, aravuga ngo ubwo tugeze mu bihe bigoye, akasema sababu tunafika nyakati, ubwo tugeze mu bihe bene ibingibi, sababu sisi tunafika kwa nyakati hizi, babujije gusenga, wamekataza watu wasiombe, none bazanye ikigirwamana, alafu wanaleta miungu, bazanye uburozi, wameleta uchawi, bazanye ibibi byose, wameleta mabaya yote, ngo nimwinjire, alafu ingieni, ngo yigira inama yo gusenga. yeye akakunda Biblia ngo yakaza senga gatatu mu munsi, Biblia inasema alikuwa akiomba mara 3 kwa siku. agasenga gatatu mu munsi, Anaomba mara 3 kwa siku. yugurura idirisha rireba Yerusalemu, Yeye akafungua dirisha ya yerekera Yerusalemu arasenga, yeye akaelekea Jerusalem, asaba Imana imbaraga, akaomba Mungu nguvu, arayibwira ngo wamana we, akamwambia Mungu, turi mu bihe bigoye we, sisi tuko kwenye kati ngumu, twageze mu bihe bikomeye, tunafika kwenye kati ngumu, ngwino duhe imbaraga. kuja utupee nguvu. Danieli ngo yusura imbaraga, Daniel akajaa nguvu, ngo cyatumye adatinya, hiyo ndio imesababisha yasiyofie, gutinya igwobo gw'intare, kuofia tundu la tigeze atinya, yeye akuofia kubera imbaraga z'Imana zari sababu zimurimo, ya nguvu za Mungu, kubera ko yari yagwishije imbaraga mu yeye mutima. alikuwa amejaza nguvu rohoni. Musenge, Ombeni, musenge, ombeni, na bado ntibiragera, tugeze mu itangira ry'ibihe bigoye, sisi tuko kwenye kati ngumu, tumeanza tugeze mu itangira ry'ibihe bitoroshe, tumeanza sasa nyakati ngumu, ariko abazabasha kubitsinda lakini wale ambao watashinda n'ababashije gusenga, ni wale ambao wameomba, n'ababashije gusenga. ni wale ambao wamewezeshwa Senga. kuomba. Omba, Senga, Omba. ongera usenge, Omba subira tena. usenge, Mara tena senga omba. wenyine, Omba mpeke yako. senga nijoro, Omba usiku. senga amasaha yose, Omba kwa saa senga, zote. Omba. senga, Ombeni. gira gwiza imbaraga mu mutima, jaza nguvu rohoni gwiza mwako, imbaraga mu bugingo, pia kwa nafsi yako, gwiza imbaraga, jaza nguvu, gwiza imbaraga, jaza nguvu kugira ngo uhagarare ushikame, ili usimame uimarike. utarasenze. Yule ambao kuomba Bagiye gushaka abagore benshi, Imana yarambwiye ko abanyamurenge mugiye guhanguka mukaja hanze mwese. Mungu amezungumza nami akaniambia, kwa ukoo wenu mnataka sasa mpotoke sana. Mungu Yarambwiye mbona abasore ko basitara, kazambarangiriza babagwiriya iriya kure cyane. nimeona vijana wenu wakikwaa wakaanguka wakaangamia huko mbali sana. Nabonye abagabo bashaka abagore batatu, Nimeona wazee wakioa wake watatu, miyere ko ndangiza umugabo karamagira abagore batatu, kandi kwa bose bazara atari ukuvuga ngo ni ingumba. kwa maono nimeona wazee wakioa bibi watatu wao bila kuwa Bari mu kanisa akamasiga kanisa akamasohoka agashaka abagore batatu. walikuwa kanisani. Nabonye abakobwa banyu b'abanyamurenge, mbona umukobwa karavuga ngo arashaka ku mugabo umuruta kure cyane, utangana nawe namuraye utaungana n'abana biwe, aravuga ngo arashaka nuriya kandi afite umugore. Nimeona wasichana wenu wakioleka na wababa wakubwa wakobwa, na wababa hao wazee wako na wake wengine.
ibi yatugiyemo nibiya bikomeye bisaba imbaraga z'umutima. Nyakati tunataka kuingia ndani ni nyakati ngumu ambazo zinahitaji. Nabonye abagabo n'abagore biroha mu ifaranga. Niliona wababa na wamama wakiingia katika shughuli za pesa na alafu wakamkana Mungu wa mbinguni, Mungu wa kwetu. Nabonye abagore bakenyurura akamavuga ngo takibaye umugore aragenda arigitira mu ifaranga. Niliona wamama wakitoka kwa boma zao wanaenda wanapotea kwa pesa. Ibivyumbotera bagatabana bakagenda. Walikuwa wakiacha watoto na wanatoroka wanaenda. Turi mu bihe bikomeye bigoye. Tuko kwa nyakati ngumu sana. Bene data ni musenge. Ndugu wapendwa, ombeni. Senga. Ombeni. Senga. Omba. Senga. Omba. Senga. Ombeni. Senga. Omba. Senga. Omba. Senga. Omba. Nabanye umugabo abagabo bagurisha abana babo akamagurisha umwana akagurisha uwundi akamasiga. Niliona wazee wakiuza watoto, wanauza watoto na nabaki peke yake sababu ya pesa. Senga. Omba. Senga. Ombeni. Senga. Omba ndugu. Aho umugabo acuruza umwana we umukobwa umukobwa w'inkumi akamucuruza akamutanga yabaye bizashara. Nimeona wazee wakiuza watoto wao wasichana. Senga. Kimuuza kama biashara. Senga. Omba. Senga. Omba. Senga. Omba. Jambo rya kabiri. Jambo la pili. Zalituma tugwiza imbaraga. Inasababisha tukuwe na nguvu. Ni jambo ry'Imana. Ni neno la Mungu. Jambo ry'Imana. Neno la Mungu. Jambo ry'Imana. Neno la Mungu. Zalituma tugwiza imbaraga. Neno la Mungu linasababisha sisi. Paulo yandikira Abakolosai. Paulo akamwandikia Wakolosai 3:16. 3:16. Arabwira ngo kawaambia kwamba ijambo ry'Imana ribe muri mwe. Neno la Mungu likae ndani mwenu. Rigwiriye rigwishubwe. Likijana lijaze hekima. Mugwiza ijambo ry'Imana mu mitima ya. Jani na neno la Mungu ndani mwenu. Avuga ngo nuko mugwiza ijambo ry'Imana mu mitima ya. Akasema kwa hiyo jana neno la Mungu. Daudi aravuga ngo Daudi akasema avuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wa. Akasema na nimeliweka neno lako moyoni mwangu. Kugira ngo ntazagucumuraho. Ili nisikutende dhambi. Kugira ngo ntazagucumuraho. Ili nisikutende dhambi. Nabiki ijambo ryusura umutima. Ekeni neno la Mungu nijae moyoni mwangu. Muzuze ijambo mu mitima yanyu bavandimwe. Yaza neno la Mungu rohoni mwenu. Bazabanyaga. Watawanyaganya. Bazabahenda. Watawadanganya. Bazabashukashuka. Nyinyi watawadanganya. Isi izabashuka. Dunia itawadanganya. Isi iraje yeri iravye buravyo. Dunia inataka itoe matunda. Kiraza iravza. Inaja ikitoa matunda. Izaguhenda itakudanganya kubera ko nta jambo ry'Imana riri muri wowe, sababu hakuna neno la Mungu moyoni mwako. Izagufata, itakushika, izakunyaga, itakunyaganya, izagupotoza, itakupotosha, uzabasha kurigita, wewe utapotea kubera ko nta jambo ry'Imana riri muri wowe, sababu hakuna neno la Mungu ndani mwako. Ariko ngo nitugira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, lakini tukiwa na neno la Mungu moyoni mwako, ngo nitugwize ijambo, tukijaza neno ijambo, neno mwijambo, kula neno na unywe neno, soma ijambo, soma neno, soma Mwanzo, some Mwanzo hadi Ufunuo, ushika mujashwe, soma Mwanzo, soma mwitangiro, endelea soma, komeza some mpaka Ufunuo, mushika mwishurirwa. Hilo neno iryo jambo litakuwezesha, litakushoboza na kuimarisha kandi kugushikamisha. Hizo nguvu basi zitaingia rohoni mwako, hizo mbaraga zizinjira mu bugingo hizo bwawe, nguvu zitakusababisha hizo mbaraga zizatuma usianguke katika ulimwengu huu, udashobora guhanguka muri ino si, usianguke katika shida hizo, udahanguka muri ibyo bibazo, usianguke katika nyakati za ziki, utabasha guhanguka mu bibazo bikomeye. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Soma neno la Mungu. Soma jambo jimani. Soma Biblia. Soma Biblia. Soma Biblia. Soma Biblia. Soma Biblia. Soma Biblia. Pate kuelewa. Ubashe kumenya. Na ujaze nguvu. Kandi ugwize imbaraga. Na nguvu hizo mbaraga zitakuimarisha. Zitagushoboza. Abatazabasomisha. Wale ambao wasomi neno la Mungu. Muragiye kadavere. Munaenda kiolela.
abatagwijije ijambo wale ambao hawajazi ta resistance nyinyi hamtaimarika. ninawatangazia Ndawatangaza ninawaambia ukweli mbabdisha ukuri. vijana Abasore wazee abagabo wamama abamama pasipo neno mudafitisha kadavere murafuye kadavere Karimbutse. kadavere Murafuye. pasipo neno Tarija. wewe kadavere wewe urafuye wewe kadavere wewe urafuye. msome ijambo ry'Imana Someni neno la Mungu. soma ijambo Soma neno. tegera ijambo Sikiliza neno. investisi ijambo Na uweke hakiba ya neno. gira Bibiliya Kuwa na Biblia. Bibiliya Biblia ni mumeko y'Imana ni pumzi ya Mungu. nukuri kw'Imana Kweli kwa Mungu. n'ubwisa bw'Imana Ni utukufu wa Mungu. ni neza y'Imana Na ni matendo mazuri ya Mungu. N'ubwenge bw'Imana. Ni hekima ya Mungu. ntawo guhenda ufite ijambo Hakuna yeyote ambaye atakupotesha na kuna neno. ntawozana amayeri ufite ijambo Kuna mayali mengine ataleta nta na neno. tekinoloji yoshana umuntu afite ijambo Hakuna utaalamu ambao itapeleka haleluya neno. ijambo ry'Imana n'ubwenge Neno la Mungu ni hekima. Dawudi yarabivuze Daudi ameyasema. yaravuze ngo ijambo ry'Imana Akasema neno la Mungu ngo nitabaza ni mwaga. ngo rimurikira ibirenge Naangazia miguu yangu. Zaburi niko yavuze 119 Zaburi ya 190. itabaza Ni mwaga. hawezi kuingia kwenye giza Ntushobora kwinjira mu mwijima. hawezi kuingia katika mambo mabaya Ntushobora kwinjira mu bintu bibi. kwa sababu ya neno Kubera ijambo. ijambo ryuzuye umutima wawe Na neno likijaa moyoni ritanga mwako. umuco Inapeana unuru. ntawopfa kuyoba mu muco Huwezi potea. ntawopfa ntawopfa gukora ibibi mu muco Huwezi tenda mabaya katika nuru. Yego. izarimurikira ibirenge ati wogenda mu mwijima Naangazia nyayo zako. Huwezi wogenda mu badakwiriye Huwezi enda mahali pabaya. tekinoloji tiyo gupereka uko ishaka Teknolojia huwezi kupeleka jinsi inataka. kubera ijambo ry'Imana Sababu ya neno. ariko ijambo ry'Imana ritaba muri mwebwe Lakini neno la Mungu kama halikaenda ndani. abakobwa bazoshakwa n'abagabo bafite abagabo Binti zenu wataolewa kwa wazee ambao wana wake wengine. abahungu bazoshaka abagore b'abana Na vijana wenu wataoa wake wa wenzio. abagore bazata abagabo Na wamama watatupilia mbali wazee ibyo wao. muzandike muzobibona Imana yarabimbwiye ngo bitakuba Hayo. narabiririye mbwira Imana ngo Mana tabara itorero Niliomba nikilia nikisema Mungu, angalia tembelea kanisa. irambwira ngo ndori sikundu ya yera Akaniambia angalia dunia jinsi inatabasamu. kirera uburavyo Inatabasamu inataka kandi ubwo kutoka. buravyo burabatwara Na maua hayo itawapeleka. abakobwa bajanwe n'abagabo bafite abagabo Wabinti Abagore. wanachukua na wababa wazee ambao wana wake wengine. abagore bataye abagabo ba Wake wanatupilia mbali wazee. abagabo wao. bacuruje abana babo bagatanga umukobwa we Pia wazee wanauza mabinti zao. ibyo mbambabwira ni ukuri Naambia ukweli. ibyo mbambabwira none Yale ambayo ninawazungumzia leo muzobibona haje vuba mtayaona wakitokea hapo mbele. mudasenza abahungu badasenza muzojana abashosho Nyinyi vijana kama muombi mtachukua washosho. nabonye abasore bajana ababaruta abagore bakuru Niliona vijana Aba. wakichukua wamama wakubwa wakongwe. isi irarabishe Dunia hii inatoa maua. soma ijambo ry'Imana Someni neno la Mungu. ufite ijambo ry'Imana nta mugore wo muhenda Yule ambaye ako na neno nta faranga zo muhenda hawezi danganyika na nta pesa. faranga zo muhenda Hakuna pesa ambazo zitamdanganya. narasenze ngo senga Imana irambwira ngo mwari mugize iminsi ngo musenga ngo Imana ibatandukanye mu ikanisa abarozi n'abapfumu n'abasambanyi n'abakora ibibi byose Imana irambwira ngo bazisohora apana wowe Nilikuwa nikiomba Mungu akaniambia ulikuwa kwa masiku mingi mkiomba Mungu awatenganye na washarati na wazinzi pia na wachawi. azoza yamasezera ikanisa atakuwa akitoka mwenyewe. azoza asezera yamasezera korani Yeye atakuwa kiaga naga kanisa na yamasezera yamaje kumugaragara anawaga na natoka peke yake. soma neno la Mungu Someni neno musome ijambo ry'Imana Someni neno la Mungu. soma ijambo ry'Imana Someni neno la Mungu. mugwiza ubwenge Namjae na hekima. musome ijambo ry'Imana Someni neno la Mungu. mumurikirwe n'umuco Na alafu muangazie mube na mu Mungu. muco we Kuweni ndani ya nuru. haleluya bwana zibibasha Amen, amen. musome ijambo Someni ry'Imana neno la Mungu. muhagarare kigabo Na msimame mkiwa. soma ijambo ry'Imana Someni neno la Mungu. muhagarare Msimame. abizera Imana Wale ambao ngo wanamwamini nubwo Mungu. imisozi n'imisozi yo kugwaho Ngalao milima na milima itoweke. ngo bazahagarara mu isezerano
isezerano wataimarika kwa agano, bazahagarara mu isezerano. wataimarika kwa Biblia agano. tiyenda kuvaho, Biblia haijatoka, tiyenda guhinduka ikinyoma, haitageuka abari isi yohindukira walao dunia bazahagarara bemye, wao watasimama, bazahagarara baramye umukiza, watasimama, bazahagarara baramye Imana, watasimama, bazahagarara watasimama mu bihe byose, kwa nyakati zote, bazahimbaza Imana, wao watakimtukuza Mungu, bazagira amahoro atavuga. na utakuwa na amani sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Cya gatatu Jambo la tatu na agaciro k'umukristo. ni thamani ya Mkristo. Iyo umukristo yihaye agaciro, Mtu akijipea na thamani ngo bizayimuhesha kugwiza imbaraga, inasababisha yeye ajiaze nguvu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amahame, principe, Kanuni, umuntu ugira amahame, umuntu ugira wiha agaciro. mtu ambaye ana masharti, ambaye anajiheshimu mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Abakolosayi Abakorinto ba 2:6 kugeza ku 4. Wakorinto Wakorinto wa 2 sura 6 na mstari wa 3. Watatu hadi wa 44. Paulo aravuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagaburiza. Jipeni heshima kama watumishi wa Mungu ambao wanagawa kugira ngo ugwize imbaraga zo mu mutima ba Kristo bene da, ili ujaze nguvu za roho wa Kristo wapendwa. Nuko mwiha agaciro, ni kujipea thamani, mwiha agaciro, jiheshimie, mwiha agaciro, jiheshimu, mubashe kubaka ibi bigwesha agaciro, ubashe kubaka amahame, ube mu mahame. Nta mukristo ubaho butaba amahame, butagira amahame. Nta mukristo uzutwagwa nibihe, uzutwagwa n'uwari we wese uje. Umukristo agira amahame. Hakuna Mkristo ambao anapelekwa na nyakati wala na mtu yeyote, kwa sababu Mkristo anasababisha kuwa na masharti. Icyahesheje intumwa gukomera, iliyosababisha mitume ili waimarike, icyo cyari kirimo. Jambo hiyo ilikuwa miongoni mwa yale majambo mengine. Bari bagira amahame 3. Walikuwa na masharti 3. Ihame rya mbere bagiraga, sharti ya kwanza walikuwa nayo, ryari rivuga ngo gukora icyaha yofa. Walikuwa wakisema badala ya kutenda dhambi ni heri wafe, aho gukora icyaha ngo boke bijosi. Badala ya kutenda dhambi ni heri wamkate shingo. Aho gukora icyaha, badala ya kutenda dhambi wamurasa, ni vema wamushuti. Aho gukora icyaha, badala ya kutenda dhambi, icyo bamukorera cyose aritaya. Jambo lolote watamtendea libaya yeye. Iryo hamura rifite kugira ngo ugwize imbaraga z'umutima. Je, sharti hiyo unayo ili ujaze nguvu za roho? Nizo abasore 3 bari bafite, Basandraka na Meshaki na Abednego. Hiyo niyo masharti Sadraka na Meshaki na Abednego walikuwa nayo. Baravuga ngo tidushora kuramya kino gishushanyo. Wakasema hatuwezi kuabudu miungu hii. Baravuga ngo barenyegeza 7. Wakasema wataweka moto mara 7. Barakomeza ikombe baryemnyegeze 7. Wao wataweka moto zaidi ya mara 7. Baravuga ngo nibishake. Wakasema haijalishi. Baravuga ngo niki kibakiza mwamwishingikirizaho. Wakauliza, je, ni jambo gani ambalo utawaponya? Nicho mwishingiyeho. Tuoneshe jambo ambalo mnakomtia. Baravuga ngo nubwo kitaboneka. Akasema ingalao haiziriki, twokwemera tukaja mu muriro. Sisi tutakubali tuingie motoni. Ariko twebwe, lakini sisi Wandere propari ya sakala. Amen. Hani wini meka ya Amen. Amen. Asuwini wini jimiri das. Amen. Ayiya. Doze se chuwahiro. Mungu tukufu. Hallelujah. Amen. Azima samoya. Amen. Abusu imbaraga zavuga ngo nta mpamvu nimwe. Wale ambao wanajia Roho Mtakatifu wanasema hakuna jambo lolote. Twebwe twokwemera tukaja mu muriro. Ni heri sisi tukubali tuingie motoni. Ariko tidushobora gukora icyaha. Lakini hatuwezi katenda dhambi. Tidushobora gukora icyaha. Hatuwezi tenda dhambi. Barenyegeza. Na wakaweka moto. Babatamu. Wakaweka ndani. Hallelujah. Amen. Takuvuga ngo mushana we. Hakuna kusema ni uongo. Takuvuga ngo yobelese mugaya. Hano wedo metraizi bilia. Amen. Ariko wewe bari mukukwereka inoti. Lakini wewe inoti y'igihumbi. Inoti y'igihumbi. Inoti shilingi 1000. Ayiye wewe ngulwaka yangino somelare rice. Ukamuvuga ngo sawa. Na alafu nasema ni kweli sawa. Ukamumukurikira Bibiri zivuga ngo abasambanyi indani ngo zazimera nk'ikimasa kigiye kubagwa. Niko Salomo yavuze ngo nikimasa kigiye kubagwa. Ikimasa kigiye kubagwa isikiza kimenye uko bintu bigenze. Sulemani amesema ngo kigiye nk'aho bakirojeje naho kigiye kubagwa. Sulemani amesema bibi msharati yeye ni kama ngombe ambayo anapelekwa ikienda machuchoni. Akaguhamagara akakwengesha akakugaburira impishimwe
Yeye anakubembeleza na kuita na kupea Babachunguru bachumujwe ngo nakamanyu kumutima. Wao wamepotoshwa na chakula ndogo. Ndababwira ukuri none. Ninakuambia ukweli leo. Bene data wa Kristo. Ndugu wapendwa wa Kristo. Bagira mahame. Kristo wana masharti. Yestopela sida. Kristo wana masharti. Haleluya. Agukora icyaha nofa. Ingalao baada ya kutenda dhambi agukora icyaha ni mubanze mucukura akaburi. Badala ya kutenda dhambi ni vema mchimbe shimo mnidhike. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Amahame. Masharti. Kwiha agaciro. Kujipea na heshima. Icyakabiri bagiraga intumwa. Jambo la pili mitume walikuwa nayo. Baravugaga ngo kurenganya yosonza. Walikuwa wakisema badala ya kudhulumu ni heri kurenganya ngo yofunga umukaba ukarugahura. Badala ya kudhulumu ni vyema funge mkanda na mkanda ishike kabisa. Yogira inzara ngo abeshe. Yeye hawezi kuwa na njaa ili adanganye. Yogira inzara ngo yibe. Hawezi kuwa na njaa na aibe. Ngo kuvuga ngo arenganye ngo yosonza indikaja kumugongo. Yeye walikuwa na masharti ya kusema badala ya kudhulumu ni heri wawe na njaa sana. Bene data inzarati yobera bahemuye. Njaa haija sababisha nyinyi. Inzarati yobera bahemuye. Njaa haija sababisha mpotoke. Nimugwisa imbaraga. Jana na nguvu za Mungu. Indati zoje imbere. Mtumbo haiwezi enda mbele. Ijuru isaje imbere indi subira inyuma. Na mbingu itaenda mbele na basi tumbo itarudi nyuma. Sema amen. Semeni amen. Sema amen. Amen. Haleluya. 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 Bwana tukuzwe sana. Amen. Chaga tatu bagira. Jambo la tatu mitume walikuwa baravuga ngo kubesha. Badala ya kudanganya ni heri wawe maskini. Aho kuvuga ngo abeshe. Badala ya kudanganya yoba gucyo muri kofi ndafara. Ni vizuri kukaa mfukoni bila pesa. Aho kubesha. Badala ya kudanganya zagenda gacuruza gataha gucyo. Ni vizuri aende afanye biashara na akajana isabune akayigarura bakayimesesha mwabo bakayikoropesha mu gipangu iwabo akaguma gutyo. Anatembea na biashara sabuni na mengineyo na alafu anarejea bila pesa. Kubesha yojana ibitenge byose bikajinga akabigarura akazambara we bwiwe. Badala ya kudanganya ni vema aende na vitenge na alafu arudie na vitenge hivyo na vivae mwenyewe. Mudafite iryo hame. Nyinyi kama hamna sharti hiyo murananiwe. Mmeshindwa. Mudafite iryo hame. Kama hamna masharti hiyo. Ibiya turimwo bigoye. Kwenye kati hizi ngumu. Hamutatoboa. Ni muzoshobora. Muzabirengana. Hamtatoboa kamwe. Bene data. Mungu wapendwa. Ni mugwisa mahame. Yaza masharti. Biblia inavuga ngo. Biblia inasema ya kwamba. Zaburi ya 45. Na Zaburi ya 45. Na mstari wa 8. Ubwo wanze gukiranirwa. Akasema kwa sababu wao umekataa. Haleluya. Ubwo wanze gukiranirwa. Kwa sababu umekataa maovu. Ubwo wanze gukora ibyaha. Sababu umekataa kutenda dhambi. Ngo nico kizatuma naje mbimana yawe. Ndio itanisababisha mimi kuwaka Mungu wako. Tugira ngo tugwize imbaraga. Ili tujae na nguvu. Nigihe turi kumwe n'Imana. Ni wakati tunatembea na Mungu. Ugize amahame. Ukiwa na masharti. Ugize wihaye agaciro. Ukijipea thamani. Iyo wiremeye ibituma udasambana utiba udakora icyaha. Wewe ukiunga njama inayosababisha usitende dhambi uzinzi na mengineyo. Imana izayitwa Imana yawe. Mungu anajiita Mungu wako. Uri kumwe n'Imana. Ukiwa pamoja na Mungu. Ninde wagutsinda? Nani atakushinda? Ninde wakunesha? Nani atakushinda? Ni ibihe byo kunesha? Ni nyakati gani ambazo? Ni ibihe byo kunanira? Ni nyakati gani zitakushinda? Iyo ndi kumwe n'Imana. Ukiwa pamoja na Mungu. Haleluya. Bwana sibiwa sana. Amen. Ni ruhe rugamba utonesha? Ni vita gani uwezi shinda? Ni ruhe rugamba utorangiza? Ni vita gani uwezi komesha? Ninde wagutsinda? Nani atakushinda? Uri kumwe n'umunyamaboko. Wewe uko pamoja na Mungu. Nico kizatuma zaba Imana yawe. Hiyo ndio itasababisha aitwe Mungu wako. Mukandi pia ngo ngusiga amavuta yo kwishima. Na nikupake mafuta ya furaha. Ngo kurutisha bagenzi bawe. Na nikushindisha wazio. Haleluya. Amen. Mwiyagaciro nk'abakozi b'Imana. Jipesa amani kama mwiyagaciro nk'abaririmbyi. Jiheshimie kama waimbaji. Mwiyagaciro nk'abamama. Jiheshimie kama mwiyagaciro nk'abasaza nk'abagabo. Pia jipesa amani kama mwiyagaciro nk'abasore. Jipesa amani kama vijana. Mwiyagaciro kadakocha. Jipesa amani mwiyagaciro katandaburana. Damu yenyewe itasababisha babisha. Mwiyagaciro nk'abakozi b'Imana we. Jipesa amani kama watu. Imana izitwa Imana yacu. Na Mungu atajiita Mungu wenu. Haleluya. Bwana se. Amen. Izahagarara mu ruhande rwacu. Na itasimama kwetu kwa mwanditsi yaranditse. Mwandishi ameandika. Abangwiri mu ruhande rwacu. Akasema Mungu akiwa upande wacu ninde? Na je adui yetu ni mgani? Yari muri twebwe. Akiwa ndani mwetu.
No moye kera korasibaya. Iyari muri twe. Mungu akiwa upande wetu. Imana iri mu ruhande. Mungu akiwa upande wetu. Niki kindi bavandi? Ni jambo gani? Niki kindi ba Kristo? Ni jambo gani wa Kristo? Nini nyingine inahitaji? Ni kihe kindi? Nini nyingine inahitaji? Ni kihe kindi gikenewe? Nini nyingine unahitaji? Ni kihe kindi ushaka? Nini nyingine ulio nacho? Ni kindi ki ufite. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Mugwiza imbaraga z'umutima. Yaani na nguvu za roho. Gwiza imbaraga z'umutima. Jazeni nguvu za moyo. Gwiza imbaraga z'umutima. Jaze nguvu za roho. Wihaye agaciro. Na ukijipea thamani. Wihaye agaciro. Ukijipea thamani. Hari ahantu utogera. Kuna mahali huwezi Iyo fika. umuntu yihaye agaciro, Mtu akijipea hari thamani. ahantu atazagera. Kuna mahali huwezi fika. Perezida kwiha agaciro, Rais kujipea thamani. tuyoza kwicara hano. Huwezi kuja kuketi hapa. Tuyoza kwicara mwiki. Hawezi kuja kaa hapa mwiki. Kubera akwiye kuba ahantu hose heza. Yeye Hari ku rwego. ni vizuri akae mahali pazuri ambapo ni sambamba na Iyo umuntu yeye. yiha agaciro, Mtu akijipea thamani. azamenya ivyo yovugana n'uwundi. Yeye anajua maneno ambayo anazungumza na mzie Kubera agaciro. sababu ya heshima. Haleluya. Nuimiya Mimi samoga. na hasme globelari. Iyo umuntu yihaye agaciro, Mtu akijipea heshima. azamenya ko ari pastor. Yeye anajua kwamba ni mchungaji. Hari ivyo novugana na Kuna mwene. jambo ambalo nitazungumza na Hari ivyo novugana Kuna n'uri. jambo ambalo nitazungumza na Hari ivyo ntovuga. na kuna jambo siwezi Iyo zungumza. umuntu yihaye Mtu agaciro, akijiheshimisha. hari atazayicara. Kuna mahali hawezi keti. Hari atazaryama. Na kuna mahali hawezi Hari kwenda. atazagenda. Kuna mahali hawezi Hari ivyo kwenda. atazavuga. Kuna mama hawezi Hari ivyo sema. atazarya. Kuna mambo hawezi Hari ivyo kula. atabamwo. Kuna yale ambayo Okay. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe mfalme. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Yihaye agaciro, Mtu akijiheshimisha. azatoranya. Yeye anachagua. Azatoranya. Anachagua. Ningakuja kuwasamya inda. Ni kama mtu Mtu yasamye inda. Mtu akichukua ndoa Tazarya ibije vyose. hawezi kula Tazatora yote. ivyo arivyo vyose. Yeye hawezi chagua Kwa yote. sababu gani? Kubera iki? Kubera umwana uri mu nda. Kwa sababu ya mtoto Kubera ko fulani. ari umwami. Kwa sababu Azamuhesha ordre. yeye mtoto ni kama Azamuhesha anampea oda. mpango. Anampea oda. Azamuhesha uburyo agenda. Anampea mpangilio. Haleluya. Iyo turi muri Kristo. Kiwa ndani ya Kristo. Iyo turi abakristo. Tukiwa wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Bizabiduhesha umupango. Inatupea Hawezi kanuni. kuwa gusa potopoto. Nushobora kuba gusarezareza. Igiharawe cyose ngukirimo. Na mambo yote ambayo yanatokea Imyambaro yose nguyirimo. na Ishati yose uyirimo. ati nguo yote navaa Inyogosho yose uyirimo. na kunyalewa Igitaya cyose ngukirimo. mambo yote yanayotokea naingia. Wakristo wa sasa Abakristo b'iki gihe munapotea. mwarapoteye. Ninawaambia ukweli. Ndababwiza ukuri. Ndabagarura nk'abakristo. Ninawarejesha kama Ndabagarura nk'umuvyeyi wanyu. ninawarejesha kama Nimwihe agaciro nk'abakozi b'Imana. Jipee heshima kama watu. Mwihe agaciro nk'abakozi b'Imana. Jiheshimishe kama watumishi. Mwihe agaciro nk'abakozi b'Imana. Jipee heshima kama Mwihe watumishi. agaciro nk'abakozi b'Imana. Jiheshimishe. Mwihe agaciro nk'abakozi b'Imana. Jiheshimishe. Nimwubaka amahame. Jengeni masharti. Nimwubaka amahame. Jengeni masharti. Nimwubaka amahame. Jengeni masharti. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mushireho ibipango. Weka vipango. Mipaka. Weka mipaka. Mushireho ibipango. Wekeni mipaka. Mani bahumushi. Mungu awabariki. Ijambo rya kane. Jambo la 4 ni ukudasinda. Kutokulewa. Kudasinda. Kutokulewa. Kiza kigwisa imbaraga z'umutima. Ile ambayo inasababisha ujane nguvu za roho. Kudasinda. Kutokulewa. Sema amen. Amen. Gusinda. Kulewa. Kuzanwa n'inzoga. Kulewa inasababishwa na unywaji wa pombe. Kuzanwa no kurya ibintu ukarengesha. Inaletwa na kula mambo mengine na alafu unapitisha kipango. Kuzanwa no kubwibwa ngo uri mwiza. Inaletwa na kusema wewe ni mrembo. Kuzanwa no kubwibwa ngo wewe uri umunyabwenge. Inaletwa na kuambiliwa kwamba wewe ni mwenye hekima. Kuzanwa no kuvuga ngo wewe uri umunyembaraga. Inaletwa na kuambiliwa kwamba wewe ni mwenye nguvu. Kuzanwa no kuvuga ngo wewe ufite ifaranga. Inaletwa na kuambiliwa kwamba wewe una pesa. Kuzanwa no kuvuga ngo wewe uba mu muryango mwiza. Inaletwa na kusema wewe uko kwa familia nzuri. Kuzanwa no kuvuga ngo wewe ufite taye nziza. Inaletwa na kusema wewe una figa nzuri. Kuzanwa. Inaletwa. Huo wote ni ulevi. Hizo zote ni usinzi. Yes. Msinduke. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni msinduke bavandi. Kwa ulevi ndugu wapendwa. Kugira ngo mugwize imbaraga. Ili mjae na nguvu za roho. Sema amen. Amen. Ngondazi. Najua. Je suis quelqu'un. Niko mtu fulani. Jewe ndazi. Mimi najua. Jewe ndazi. Mimi najua. Hiyo ni ulevi.
Ubona ubusinzi. Warasinzi. Umelewa. Wa musinzi. Wewe ni mlevi. Sinduka. Na utoke kwa ulevi. Musinduke. Tokeni kwa ulevi. Musinduke. Tokeni kwa ulevi. Haleluya. Kugira ngo mugwise imbaraga zo. Ili mjaze roho za Kugira ngo mugwise imbaraga zo mu mutima. Ili mjaze roho. Nuko musindu. Nguvu za roho ni inasababisha Mwaririmbye indirimbo nziza. Mumeimba nyimbo nzuri. Ngo mapambo yetu. Akasema tutavua mapambo yetu. Vyote vya samani. Vitu vyote vya samani. Mioyo yetu twaleta mbele. Mioyo yetu twaleta kwa. Haleluya. Nimuvue hivyo vyote vya wasindishije. Vueni mambo yote ambayo imewaletea. Hayo mapambo yavuwe. Mapambo yote ambayo imewaletea. Vua mapambo. Vueni mapambo yote. Vua mapambo. Ambura. Vua mawazo hayo. Ibyo bitekerezo. Bijoni ubusinzi. Hiyo ni ulevi. Wewe uba mukibanda. Wewe inamaanisha uko kwa kibanda cha pombe. Muziga mwebwe ngo za karabu ganga n'iziriya zibamwo akanyanga na mitsingi na primus. Sizo zonyine. Nyinyi mnafikiria kwamba klabu mna pombe hizo zote. Ni klabu. Maneno yote unaambiwa kwamba wewe ni mrembo, hiyo pia ni klabu. Va muri yo klabu. Tokeni kwa klabu hiyo. Va muri yo bar. Toka kwa bar hiyo. Va muri ubwo businzi. Toka kwa ulevi huo. Sinduka. Tokeni kwa ulevi. Mapambo yote. By'agaciro byose. Shusha. Ambura. Sema amen. Amen. Kugira ngo mugwise imbaraga zo. Ilimjaze nguvu za roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nimwambura usindwe. Vueni ulevi wote. Mwambura usindwe. Vueni ulevi. Kugira ngo mugwise imbaraga. Ilimjaze nguvu za roho. Urabisanga mu Tesalonike bambe. Utayapata katika kitabu cha Wathesalonike. 5 murongo wa 5 ugeze ku 8. Na mstari wa 5. Musinduke. Hadi 8. Tokeni kwa ulevi. Ni musinduke. Tokeni kwa ulevi. Ni musinduke. Tokeni kwa ulevi. Hakuna cha kujivunia huku. Na kintu na kimwe gishobora gutuma wira. Hakuna cha kujivunia huku. Ino nda cha gutuma wira. Mwili ulio nao ni maskani. Umubiri ufite ni ngando. Dunia hii ni wapitaji. Isi turimo turabagenzi. Sasa wewe unajivunia nini? None se wewe wiratirichi? Unajivunia nini? Wiratirichi. Yote ulio nayo. Ibyo byose ufite. Si yako. Si byawe. Utayaacha. Utayaacha. Upende usipopenda. Utaacha. Wewe unajivunia nini? Wiratirichi. Unajivunia nini ndugu? Unajivunia nini? Wiratirichi. Wewe unapita nani? Wewe urutande. Wote walio huku abari no twese wanakufa. Barafa. Kuna makaburi. Hariva. Kuna wale walikuwa wakubwa. Kuna wale walikuwa wadogo. Kuna wale walikuwa matajiri. Kuna wale walikuwa wenye elimu sana. Kandi abahanga. Sasa ni marehemu. Ubunyine barapfuye. Sasa wali hawapo. Ubunyine ni bahanga. Wewe unajivunia nini? Wewe wiratirichi. Ndugu zangu. Ombeni. Musenge. Nimuwashe gusinduka. Tokeni kwa ulevi. Muve mu businzi. Tokeni kwa ulevi. Imana ishimwe yakoze bisimana mu businzi. Mungu asifiwe ambaye amemtoa Aragwisa imbaraga. Kwa ulevi na Imana ishimwe namwe mu businzi murimwo. Na nyinyi Mungu asifiwe kwa kwirata ku bandi. Kwa kujivuna kwa hari abantu baza birata ku bandi. Kuna wengine ambao wanajivunia. Ukazuvuga ngo utaba mwisi. Na unazungumza kama mtu utayitoka. Uzaifahamu? Si yawe. Hiyo si haiko yako. Umuntu akazavuga ngo utari mu mwili. Mtu anazungumza kama uzavamo. Utatoka mwili. Kuna wengine walikuwa juu yako. Hari abandi bari hejuru yawe. Kwa sasa wapo. Ariko mwingine ni bahari. Nimuwashe gusinduka. Tokeni kwa ule. Mugwise imbaraga zo. Mjaze nguvu za roho. Mani bahumugisha. Mungu awabariki. Mani bagirire neza. Mungu awatendee mema. Cyanyuma. Jambo la nyuma. Mubashe kugirana ubusabane n'Imana. Na iweni na uhusiano nzuri na Mungu. Mubashe kugirana ubusabane n'Imana. Iweni na uhusiano nzuri na Mungu. Mubaka ubusabane bwawe n'Imana. Na ujenge uhusiano nzuri. Gira kalendare wowe n'Imana. Iweni na kalenda wowe. Yohana 15. Kitabu cha Murongo wa 5 gukomeza. Na sura ya 5 unaendelea. Mubashe kugira ubusabane n'Imana. Iweni na uhusiano nzuri na Mungu. Mugirane ubusabane n'Imana. Iweni na uhusiano na Mungu. Gira kalendare. Iweni na kalenda. Gira kalendare. Mpangilio. Gira ibihe bizwi wowe n'Imana. Wewe na nyakati nzuri ambazo. Gira ibihe zo kwicarana n'Imana. Nyakati za kugira ibihe zo gusanga ofisi y'Imana. Nyakati za kukuta ofisi ya Mungu. Bwana asifiwe. Abantu bamwe batazi biro y'Imana. Kuna watu ambao hawajui ofisi za Mungu. Abantu batazi aho Imana ikorera. Kuna watu ambao hawajui mahali Mungu anafanyia kazi. Usigiti mutahazi. Unajua inasababisha usijue mahali. Buri gihugu cyose kibaho kwisi. Kwa nchi yoyote kigira ambasade mu kindi gihugu. Inakuwa na ubalozi wake kwa nchi nyingine. Kugira ngo bagirane ubusaba. Ili wawe na usiliano. Kandi kugira ngo baheshe agaciro ababo barahonga. Na ili wape thamani watu wao wanapatikana. Yesu turimo. Dunia hii ambayo tunaishi. Hariyo ambasade y'ijuru. Kuna ubalozi wa Mungu. Ndashaka ko ubaka biro ya ambasade. Ninahitaji ujenge ofisi ya Mungu. Kugira ngo ubashe kubana n'Imana gwisimbaraga. Ili ukae na Mungu na ujaze. Ni kalendari. Ni mpangilio. Ni kalendariye. Ni kalenda.
yo kubana n'Imana kukaa pamoja na Mungu hatarimwo WhatsApp, bila WhatsApp, hatarimwo telefone, bila simu, hatarimwo ibiryo, bila chakula, hatarimwo matora, bila mattress, hatarimwo kunezeza, bila yale ambayo atakufurahisha. gira kalenda, Iweni na kalenda, gira biro, iweni na ofisi, gira ambasade, uwe na biro y'Imana muri wowe, uwe na ofisi ya gira biro y'Imana mu bihe byo kubaho kwa, uwe na ofisi za Mungu kwenye kazi ubashe zako, kugira ubusabane n'Imana, ili uwe na usiliano mzuri. aho ni uzosanga Imana, mahali hapo ndio aho utampata ni Mungu, muzovuganira n'Imana, hapo ndio utazungumza aho na ni Mungu, unakubakiye w'Imana. hapo ndio mahali ninakujengea Uyu Mungu. munsi nishe nawe gusa, Mungu ni mimi na wewe tu. uzabana n'undi wari we wese. Sitakuwa na mwingine. Baba wa majeshi ndi muri ambasade, Mungu wa mbingu nimugire niko kwa ambasade balozi. y'ijuru mu mitima yawe, Iweni na ubalozi wa Mungu nimugire ndani kwenu. ubusabane n'Imana. Iweni na Imana Mungu awabariki. Imana bagire neza, Mungu awatendee mema. mwakira ijambo ry'Imana, Pokea neno la mugwise imbaraga mu mitima yawe, Ya Roho na Mungu. mugwise imbaraga mu bugingo bwawe. Jazeni Roho.